Mentagasni, Kaseng National People's Party Farmers Front, Kelapenlong ya kejelang, Apo Darbashnong Bintong Community Hall, West Jantia Hill District, Ban Penskem ya genogir kam, Jong ke NPP Farmers Block Front, Hagtei ke District. Hagan kasngi usyam kunor, ulasam yak shti ban Penskem ya genogir kam, Jong ke nongrem hapo Hagtei ke District. Kiban kersan ya ke parti, ngide ita ki leaders, kibang ngide ban trade, met bat mesin ya ke parti, kane ke parti jungi, kade ban KM hamman kadong jong kini tanjen dia jungi, ngiso tho, bang isya kentak, live project, lembaki social media, lembaki wei rukom, Andrei Pi day kita kisipai pun sawah. Kam jam ya kam jam. Naman palay ladang ngi counter iki. Ladang ngi counter ya kita ki social media ki bawan, ki ba kane ke parti ke balong kumta, kane ke parti ke balale kumta. Nreng don bon ki kamba. Don bon ki kam ki babah. Bahkan ne ke parti ke lale. Ya betul jongpi, ya betul joma, ya betul kecet pendirian. Bahkan ke parti kebantai tentang baik. Bangangi, dah kejing tuai si tom jopi. Tapi lum lang yang kita ginom rempero. Kumbala batai general secretary jong imene. Idon kam tapi pin sedang penrung kerteng jong ini ginom rep jong. Kiba kersan hapo ke parti. Amde berkincuan kita ginom rep kiba 4 day. Ginom kersan jong. Te ondang ilayo ya kita ki kerteng jong kita ginom rep bro. Ngisa penrung haka komputer jongi but constituency wise kamut man ka constituency ngisa tahu ya kata kadata kamut kade kajingken but ya ki detail jong kita ginom rep ki baki kidon ngisa ai haki MLA ki MDC jongi ki badai na parti jongi Hak jingkren ba wailan miki shula UMLA jongkane ke jaka uloong ba ka parti ka trei shitom kambon ka kam ban ya ka bakren syakilat social media hak juga por uloong ba mde bersuthu bakla ba ka kamram la National People's Party Farmers Front kamde bakan ice cream henrei kan yarap big pai ba ban penyo scheme na sarkar Kiyongi hapo UM hapo West Jantia District. Neba warok jan joken ngoi ya komplain. Ngap han jo sniaw hal support wa khaptam inong rep lene kinong kerchan yang parti NPP yongi. Jo om bagi sabai wa jobi tam njoyo scheme. Njoyo jingyarabi. The most now to baklai kamu penci gini ginong kelam tu, waktu ke farmer front, go nei bentau scheme ya pi, entok scheme ya pi, hamsi tu baklai. Henry ka go wo yarap ya pi, wo yo scheme pi, ketemu dong ichdo ya pi, neba yoi gagak, kau heba, haperdi ginong nikmat ke sorkar, wat ginong rep. Cuman ginong persam yogi. Terkenang wo pendap iya geni gagap. Wo pensuk ya ginong rep yogi kamu yogi te kijingera. Te the form no ya ka farmer front. Tangam artatino jan kama de UIP. Ha kijingelam yong iba HM Sampliak. Ubru udah biang ke start ketip, udah biang ke experience. Pat kamtam kata kejing kemensin yang boleh bentau kurcan ya ginong rep the UIP la da toh assembly la da hewani bentale dan recently la dan farmer front ke yong party NPP da ra ke cibun ki issue wo ye chemo state president yong wo manu deputy chief minister
Hapo ka state dara chibun ki issue ki jing we cham ki nong rep ki yong i. Te yoi le lamba ka jing ka interference le ne ka jing lai klam ka yong ki. Yoi chibun de yok ki jing rap ki nong rep hapo ka state ki yong i. Tane te daw ki em ni he ni ka mon wo yarak ki phi kham tam bo khana to mentu. Ki de ki jing rap lu em lamba ka sarkar. Ne ba mye len chibun ki jing rap. Ne ba phi tham jo kum mo ba em duat jo ông bà sắp ai em hiện cái party cái tai cái pick up để dọn đồ nông cạn nhau cái tai cái party cái tai cái eco cái tai cái innova để dọn để tai cái CM elevate dọn cái tai cái yes Meghalaya dọn cái tai cái focus dọn cái tai ile ne ba bon sen i wo jo jia i man de job jo em ang sarkar ki nông cạn yong yong ki de em man de job oh so what i yu oh so du emไปtu jak du pen yoi han rai nya thu pi wa to ka pon em de man ka kam ka pon ko mu chua ko iu ye direct ya ki block officer ya ki agriculture officer ko ang gini ki bro de nem de ko kam han rai de em ka proper procedure ko da ha pandam pi ko isla da ha bo pi application knan wa iu ye rap ki bon sen chief minister jo ong wi wa mandak kelami uang ini serile nalang bana kasi em elevate bon gibru yang imyo ni te ewi de gelis himni gelis jet gibru yang piwan itu mandak pak yang stak ko apply ne temen tulen tak apply kamu ya kelami yo kata to em kam tene te daw da kicing em yong ka farmer front bak siap komeno kamu dong ni bak champliang kamu chairman bak Eugene Umat tiba ki, umat very vocal. Nei benta, kijing em kam yang di farmer, inong rep yang ki. Rumah mutwa, hampok ke district yang ki. We know active member yang ke Hill Farmer Union. Uam jok yang kelama, nei benta ki, nong rep. Bat kam jok le, yo wa hopefully wa de em benta lang hati program yo per kam tam jing to besen le nei bi a.